Ke bona kotsi, ke bona lefatshe le tjha, ntja e kgolo, dintja di tla hula, dikatse di tla lla seboko, mme pula ho tlana e sa feleng. Fumane bo EP filimi e tla tswa ka di-20 tsa Mei. Le tla tjha lefatshe, meleko e tla o sahlela ho mmeng o ne ya lefatshe. Trap ke tsosa le bafu ntate qetelle bona Mandela bitsa tsipatsipe ne tse ngata di bona di re ke sekeleme nka tswa magodimo ntse ke ritela kgemere traumatized ke bone light ke tauwe ke lahla side ke right ke lose life mathata ka mangata feta verse tsa Bibele dula ke tsaya motla ka sewele ke ikgantsha santse le tlo bona film hantla ke phunya di ceiling ke pushang haina limit fatshe la tuka ke film santse le tlo bona film hantla ke phunya di ceiling ke pushang haina limit fatshe la tuka ke film santse le tlo bona film hantla ke phunya di ceiling ke pushang haina limit fatshe la tuka ke film santse le tlo bona film hantla ke phunya di ceiling ke pushang haina limit fatshe la tuka ke film 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 film